سلاورس بنرن هجا و خوشتوی نتواد نرینا اسلام دا چواهات یا پینا سکرن د دولت و خلافت اسلامی دا تا چرا دا مافن فره نتوا هاتینا پاراستن و کارتکرنا زمان آینی و زمان عربیت د اسلام دا لسر حلاندنا نتوان چند یا زال بویا و بچشی بویا خوگردان با آینی و جپینا و سرخستنا دوز نتوی کرد بون نمونه چند یا خورتو و سرکفتی بون در روژه دا کیجان جور اسلام یا هفتری به دگل خواست و ماف و داخازین نتواتی ین کردی اگر ام وقت نمونه بحث بکن افچند پسیارا و هجمارا کادیا جوان جورا پسیارا ده آراستی مهوان برنامه دوریان کن که هر اگجه دکتور جمعه عباس بندی دکتورا دبیاو فقه براورده و دکتور حکیم عبدالرحمن بابیری دکتورا دبوار فلسفه دیرو که دا ما مستانی هر دو خیراتن سرسران سرچوان دکتور جمعه الوداویه تا بجن باورنامه خویا دکتورای دبوار فقه براورده ورگت پیروز بیتن سرخیره بیتن دیستان لانه که دیده تو اکشوان کسایی که بواره بجن اسلام و سیاسی داتا شارزای کاباشیاهی الویره ملویت است بسیاره کش تبکم زیرتب اسلام و سیاسی و گریدم و پرسن نتویده اسلام و سیاسی کردستانی هم بجین و موجود نوکه احزاب سیاسیین اسلامیین کردستانی تاریخ آوانا و هرش محمود صواف و حتی گیت ویدر که یعنی اوانا خود پرسن نتوی کری خودان خودی پروژه که نتوی بوینه یا هر تن احزاب اسلامی بوین و آرمان جن اسلاماتی بتنه کار کری دست پی که من فکر بجم که اسلام و سیاسی دست پی که اسلام و سیاسی کردستان خوب خو نه میجوه که دیرو درش هید وریده همچنین بجین که پشتی سرهلدان سال 1990 که بوادرت که تنظیم اسلام و سیاسی بشوی که رسمی برچاو بویا حرکه اسلامی هبو اخوان هبون برینو که حزب اسلامی عراقی هبویا اخوان هبوین العراقی ده بس او خط عام یا اخوانا که تشی بیجی عراق خربت گرد یعنی بس را بایا حتی تشی بیجیش کردستان جید که هتل گرده و اربیل و سلیمانی بس پشتی نوتوی که و سرهلدان کردستان چه بو یا پیروز و کردستان هاتیا جدا کردن رنگ سیاسی و آبوری و اقتصادی و جواکی و روشنبیری دا مروف شد بجد که اسلام و سیاسی او تفکیر کرد که جارکادی ویر دوره یعنی پرنگکیدی تدا کار بکتور ویر دا که اسلام هکر راز بجد که بزاو اسلامی میا های بری نوتوی که کتشی سالت 8 دا پیدا بویه و هندک افراد جی هبوینه یا کار کرید وی باری دا بس نپره که تشی بیجی ریخستنه که ریخستی بتوی که احزاب و اویدیا پشتی یعنی تشی بیجی سرهلدانه و کردستان تایبت بند یا خوارگید یا اسلام و سیاسی دست به که هات یک رنوری جی دامروف مراحل تیگه کرد بخویند چید بود مفهوم نتوایی بوی مفهومینی نوی کدود احزاب دیت وطنی یا نیت قومی دا ببینی جبرند دیبینی پشتی مؤتمر دیف مؤتمرات یدوان لایانهاتی نکرن داده چی بیجی که مفهوم نتوایی جی که چوه دا آن یعنی سبقه نتوایی جی لگل مفهوم آینی یه هات یه مزج کرن بلاو که تشی بیجی لحنی آینی تیدا بارستر یعنی بلندتره تیدا چونکه نوارو که خدا او پارد بو مسئله آینی هاتی نه چکرنو توارد فکریت آینی دا باشه یعنی پروژه تونات نتوی خواندنات ابوان پروژه نتوی چنه یعنی مبسط وناش نه درست کردن دولت نتویه یا درست کردن دولت اسلامیه بو نتوه که یعنی درست کردن دولت اسلامیه یا گیران یا برفر حیات ناف داجی کو کرد هستن اگر هم کرد نمونه زانی کو اسلام خوب خوشوان اسلام و سیاسی و تیارت چت بجنیت یسار جیبن همی مارکسی و غیر اوش اویدیت شمولینه یعنی تو شی بيجي قوميه او يشوي بعديد بورن تيدا بس هنده جاراج بر هنده تایبتمندی دوره که تيدا دي شي بيجي اف حلقان توایی نشن جي بورن چکو ده وک ضریبه که ماوریه دان ویردا چکو فی النهایه همی لاین همی افکار دین سر جماوری شد کن او لاین جماور تیدا کاریگری خود نافانا دانه بد یا جماوریش دست بدن توی حالتی دا
ریوچون وان داد کاروان خدا نگنه به آلمانجی یعنی ارجاع سانسور گواشتن جمهوری او استان ما وکیلی پروژه وک نوارو خویا نوارو کا خدا چه پروژه نتوی تنابینی اپوی مفهومی که هات بتا چی کرن تیدا ویژن اف پارتای تاتی نچی کرن تیدا کو دولت کردی بتا دانن چون که هکر و باید دانم مفهوم خدا هکر و ثابت یعنی بید بری سرهل دانه ببانه چون که بری سرهل دانه ملت کرد پتر یعنی قناغ سختر و نخوشتر دایه بورید و قناغ دا پتر پیدوی بانه یعنی اف لاین اسلامی گل لاین قومی پیک و کار کربانه بو ارمان جا که کو به نمای دولت کردی یا به نمای کو ملت کرد وقت نتوقع جدا یا اسلامی یعنی کو نه جداش اسلام جداش عربا جداش ترکا جداش فرسا یه تین و بسرمان و اگر بجنن يعني که جمال بیشتر ایتام المسلمین و نویت صلاح الدین دكتور حكيم إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذي آيات دا خد تعالى يعني بروني وأشكراي بزرالي بيجدن لتعارفوا كواتا بهفرا بجن ياس وسوسات الجامكو بيج و بجن بيج و كار بكن عن اكو دبنياسن للديروكا اسلام ده شبكه قشتي نكهر بجن في سردمي ديروكا اسلام ده هرش سردمي فتوحات وحتى جهيتا افرو كياما اف ايات هني وكو بيويست نهاتيا بجن برجسته كرن نهاتيا جبرجي كرن يعني الشعوب دي قبائل دي نتوي دي خدنا في اسلام ده خدي ما في النتوي نديت يعني بوشي ابا بوشي بدغريت بو اسلام بدغريتن يانجي بو وان كسا بدغريتن ابيتكو اسلام كريا اراوك بو ما بس تنخوين نتوي ناوي خدای مزمون لوان جاری دست پیکی یعنی که جناب تا اشاره داد تئور و نظری و اسلام دین پرنسیپ ام پیروز نوت نگورنو همید برجاندی امروواتی دانن تمید امو همید جهاد ما گمان ویردانینه بس لان پراکتیکی کمروون وجا خلاتی و شاشی چمرو کامل اینه و همی کسان و همی سرکردان باشی و شاشی و خلاتی خودتین لا رابط هم دو تا جدا کن اسلامش دیروکا اسلامی کو اسلام او پاک و منزهش دف خود تعالی هاتی بیان فرمودو کریارت پیغمبری نه سال خود سربن و یادی تگهش نامروی و وکی گودی چندی پیگیری امروی وان پرانسیپا و کار اینا نوانه لورا اگر کرم کردیم بخوادین قرآن پیروز کو جدار ایکی آین اسلام پیروزه هم دبین چندین آیات وقت گویی اوات اشارت بده یا ایها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم هل بير بان جواز ابو هميم روغا نبز بو بسرمانه نبز بو ملتك يعني همي تيكسانن هميش جدارك جداي كو بابا پیدا بون و رب العالمين ابدا پیدا که اسلام دا لا رب العالمين کو شعوب يتين قبائلیتین اودانا خودی اوت ام دام پیدانی بیکن و مسلمان دام پیدانی پهبونا تایبدمندیت همینه تواب کردن تنه خدای تعالی نبو جناب ترجس پرستی کسب کار بینتن عرب دوجی کردانه که پیغمبر بدن لا فضل العربی علی العجمی الا بالتقوى جلوی بو ما دیار بتن یعنی چندین آیات ویرنگی دا کدام پیدانا آیین اسلام پهبونا نتوا پهبونا تایبدمندیت رجزا تا تقدیر پیروز رب العالمین آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم افج يعني هبونا الزمان جدا جدا كو ايش رجز النتواتيه رب العالمين بيشتغل ايش دلائل قدرتها الهيه شيانه هبونا وكي وشبون شيانه تويه جلوی حتی دومایی که جمعی لان تیوری دجاری که برای خو باش بحث بکم زلال بکم و حتی مسئله قومی يعني وقت سيارش پیغمبر بكن امين العصبيه وان ينصر الرجل قومه يعني فيما معنى الحديث باش عصبيته وتنراويها كما بشتانه توي خوب جرت باش عصبيته بس عصبيت او بشتانه توي خوب جري سر ظلمه سر ستمي وقت ستمه جت که ظلمه جت هر بشتواني بي جلوی آن بشت انصار اخاك ظالما او مظلوما براي خوب براي من نتواتي خيزاني عشائري جواكي من ظالما او مظلوما قلت هكي ظالم بت اگه مظلوم بتن ستم لی بده کنه ستم سر هاری کاریوی که نه ستم لی بده کنه اگه یه ستم کار بتن دستیوی بگیره رکا درست نشاب ده بشه ستم نه که هر هاری کاریه حتی دو ماهی که ما هیچ گمان تدانینه اسلام وک نظریت وک مبادئ وک جدال اما وک دیروک و برای خوب بجم وک دیروک طبعا بیتم جواز بکن قناق دیروکی قناق دیروکین دست به که هاتنا این اسلامه حتی کو همید کوکینو تایبت اوت بوارد هزران تواتید تخینون و شهرزا هزران وعی قومی فکر قومی ایرانیه يعني قرن هفده دوما هيك قرن هفده بشتي شراشة فرنسي صار 1789 والقرن نوزده وقرن نتواتية وهزران نتواتية يا سرهل دا آيا الفان چرخين هزران نتواتي سرهل دا جهان اسلامي
يعني دبيجيش بلي دولة عثماني كنت قناغا خوب ناوي إسلامية دانا قناغا لا وزير كفتني دابو دولتين إسلامي بون سيستمين إسلامي بون بيرون إسلامي بون نخير اما قناغين دست بيكي دادين مثلا اس ديروكا إسلامي دا شهرزامه يعني تشجي وازي ترده يا رجس فلسطين هبو يعني بونمون سردمه عباسیه بتن سردمه امویه صبغه کا بنامالی هبو یا امویه تنترویه کا بنامالی و امویه هبو اما سردمه بونمون من بحث کرداکی نه سردم عباسیا مسترین میر نشینت کرده بون بلکه گهج بنا آست دولتا و کی دولتا دوستکی دولتا گلک دولت اندیا شادن جانی و گلک دولت و امارات هبونه حکم نیمچه سربخو فدرالی و امشه بین آست دولتا بونه سرکردن کرد هبونه زاناین کرد هبونه به زمان خود آخفتن و کی شانازی ناسناوت خود بر حتی وگاو پرتوک و جدرن دیروکا اسلامی پری الفلان کس الکردی الهدبانی حتی دوم هیچ ناسناوا یعنی هناك کس بشیل چنده نبود هبونا تو زمان خوب آخوی شانازی خوب بی ناسناو خود یار بکی خدمتا يعني وكي ودي خلق وكسو كار خوب كي جدوير بس همان دم دا اكيد قناغين جدا جدا ينديرو كده بناوي اسلامي هندك كس يتاتين استقلال آين اسلامي كري بو ستم و زورداريه و استقلال هندك ملت كوكشان ملت كرده گلك قناغاندان گلك والي هبونه گلك سركرده هبونه چبت شاشي كربن خلاتي كربن دجيمه بس مدفت يال وريت اكيد او ستم و ظلمه مش دست كسان نتوا پرست ديتي وكي اتاتوركي وكي صدامي گلك اندي رضا شاهي محمد شاه پهلوي ما هوش دست هندك خليفه و قصدنا من خليفه التاريخ الاسلامي بره ما ندي و تشتكي الروابط بلكي وان شاشي كربن بس اما جينوسايد كرنا ملتين دي شنابرنا ملتين دي قر كرنا ملتين دي سر خستنا يا رجزكي وكي رجز عرب اني تركي فارس وحلاندنا كردا ما هذا سردستي هر نتها برستان ترك عرب يعني فارس بتر ماديتي دكتور يعني تركا فارس عرب حكمراني بنوع اسلاماتيه كري يعني 1400 سال زیادتره کو اسلامتی هاتی وجود و فتوحات آنها دست بکرین و برف عراق و شام و بجن او دورت فتنه گردن هر بگرش الصين حتى تجاه اندلس يعني باشه پاکنگ او اسلامتیا يعني گلک جا بسیار ما دوباره کری کنگ او اسلامتیا یا بجن مثالی یعنی او دقه دهت جبجی کرن يعني اوا اسلامتی و دین و دق یبریش وی ظلم و زوری و تعدایل خلقی تتکرن حتی بری 2 سال جی کوب ناو اسلامتی داعش هاتی هزاران خلق گرتی و کشتی و سربری و اوکری يعني تاریخ یا پراج وانمونا باشه پات خلال 1400 ساله دا يعني کی تحمل مسئولیت یا وان کریارات کتن و اگر ام بیجین اسلامتی یا جبریه اذا او اسلامتی مثالی او دقه دکنگی چه شوه جبجی کرن سر مرمت مروفید مینن همی تشتک ابرو که تبونی دا چکی که دو سره اف خامه اف قلمه چیم باشی اف کامیره هر تشتکی دی بتن اسلام جی هنده دقیق پیروز تمین تل سر انیت مروفی هکه تو انسان که راز بی انیت تت راز بن بو خدمت امروواتی بن تو خدان مبدأ بی تو خدان وجدان بی ده هر تشتکی جهوید افکار اینی هکر انسان که فعل باز بتن انسان که نه راز بتن انسان که دری بتن انسان که برجواندی خواز بتن هر چی تکی دی محاوله کتن را پیشت آن دیف برجواندی خو این تو بتو خوب کار این نه مش دقیق آینی جی تعبیرات و تفسیرات جدا هل گرن هر یک دل دیف حذافو هکر ما گفتیم مرم ندرس بن جا وری اگرین مرمانن يعني انا بتويت خراب بند تشتيت خرابي داب كارينتن يد مرم بتويت باش بند تشتيت باشي داب كارين گلك حتى مساله نتواتيجي ما نتواتي دفمه مثلا یا پیروزه بس گلك ناو نتواتي ملتن قركرين كارسات انجام دان شر جهانيت برپا كرين يعني ظلم و ستم توصلت كرين كسب ناو دينيه كريم ناو نتواتي كرين هيا ما بس نتوا هزار نتواتي ان چم که نتواتي چكه که دو سره تو شي ناو جهاز بي برجانديا مروفا دابي شي تو دجي هندي نتودي جينوسايد و قركي وش ناو حتى دو مايك هميش تابونه دا دكتور جماعه يعني دكتوري حديثك لا فضل بين عربيين وعجمين الا بالتقوى الفيدركي يعني ابا عندك بسياره عذرينيتن اف آياتا هني انا اف حديثا هني الجوري زانياريت من عن جوري خاندنا من هرش هنجي يعني خلافات وصراع نوبرا پیغمبر اسلامي وخلق كدي دورو برت في دهب وابتكم مثلا هند باوري باسلامي نبو ان هشت داخل نهضنا في اسلامي ابا اكشون حديث ابو الدكتوري اماجا بكري الفيري بونمونا قريشت وسردمي الرد پیغمبر اسلامي كركو تشواتو مو و اعجميه وكي حساب كي اجبار هندجيك يعني
قريشيا خوب اسيادة عالم الزاني وحتى افرو كاجيك يعني الجوري بجن سيستم دا صالات داريت نف هر دولتك يعني خلافتك اسلامي دا بيويست خليفه روح رجزت وي بو قريشا بزفرين دليل جساريو چنده بونمونه بجن خليفه دولة داعش ابو بكر بغدادي او يجيك بخو شجره عائلك تشكر بو قوتي اس برجس قريش ما يعني الفيري وقت خليفك يعني سروك دولتك اسلامي يعني ده سرادارك اسلامي يعني اگر قريشي نبيتن شنابيت ان او دول ان او حكمرانيه بطال بيتن كواتا تشي كواتا لازمه ده صلاه همي وقت ده عربتن هر جهه كبيتن ابي تو چا بره خدي دست فکر که دکتری گفتی وقتا فرق اینو برای دین و تدین مراسات دینیه دین افکار ادویره ده همین زانی دین چهار علاقات سرکی آن چهار دایره سرکی تدین دایره کونی که همی یک ماده اینه آخو اوه یعنی اگه بجد حدیث عناصر السرکی پشت دایره انسانی همیشه آدمینه پشت اینکه دایره کدی هید بجنه یا قومی بد آن یا وطنی بد هر دایره کدی ها بچی که پشت اینکه دایره ایمانی که هر دینه یعنی توشی بیشی دایره کدی دوار گرد بس که مفهومه که انسان توشی بیشی وان دایره خرکا نقطه کدی ویت هم بیر نکین ویره دکتر جی پرنگه که گود اسلامتی امه يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون مفهوم الدولة أو مفهوم الدولة ده ركائز الإسلامية وأركان الإسلامية ده نهوتيه يعني عن سلطة چونكو جل جا ديف من الحوارات وتأزقوا خدمه هندا جا هم خلت إسلام خو يعني دين ودولة يعني هم خلت كي إنه برا سلطة وك دولة يعني چونكو سلطة ممارسات صلاحيات الدولتنا او ممارسه صلاحيات الدولة وقتتنا كرن چكو دولنا تجهرين دولة يا ثابتة دولة اقليمه هي ملتك هو صابست فون اركان الدولة بين السر مفهوم اسلامتي كو اسلامتي مفهومه كي بتن يدا وحده ايماني يعني تو مسؤوليش بالصرمان كي الامريكا بت اوروبا بت نهلت ولات تدابت ودولة مفهومه كي بچیکتر آن تشی بیشی وقتی بد همی قومیات بخواد گرد همی ادیان بخواد گرد دکتر همی وقتی که یعنی بجن اسلامتی دا حولهات دا کو دولتک اسلامی بیت دستکن یا سردم خلیفه و حتی افروخجی وجود دولت چجا نهاد یا تاریخ اسلامتی دا الدولة الاسلامیه جبلی داعشه یا هاتی دولت المدینه یا هاتی دولة الأموية یا هاتی دولة العباسية وفاطمية ونزاع حتى آخر بدي كو دولة تشبيجين عثمانية ادفيريدا همي قابا بو بنا مالكي ام بنوفي تشبيجي بنا مالكي یا نسبك یا هاتي كارينا بس نهج و دولة شبوية مصدر سركي تدا مصدر وانا تدا يعني كو اسلام بويا ان شريعة اسلامتي يكشون مصدر بويا بو ممارسة سلطة يعني بو يعني في جانب سلطة سياسية تبقي سلطة قضائي تبقي سلطة اجتماعي تبقي سلطة دبلو همي او يبقى جدال بس كدين ما قلتي تبي ساكيه وكي مثلا امام غزالي تبيني بيجي يان جويني تبيني كو امام الحرمين يان تو ابن خلدوني بيني يان تو هكا بيجن جلك ديجي ابن تيمية بخوب بيني كاسي نقول يا تجوانا هميا يا اينا بيشتا دولة مفهومه وكو جزء كي ركنه كي اون جوهري دينيه ده چونكو دولة ضرورة اجتماعية يا سياسية نا ضرورة دينية او ضروره وكيد بيجن انسان مدني بطبعه يعني فيت نافيت فيت كون فابت قال ايكودو وقت يكون فابت قال ايكودو فيت نظام كابت او نظام فيت فون مارو مروفا ريك بخد فيت اطاره كابت فونا بوريزت فيت سلطه كابت فونا بريفابت بس نب مفهومه كي اطاره مفهوم ديني دايا الفيريج برند او تشتيتان بينين قال او نخوشيت هاتي نكرن بو سلطه بنوع ديني ام سلطه كيش سلطه و في بيرابوي نو كابتت بن اطارك و دين اوي او موضوع جناب تاجي جي قلتي چكو قرآن جدا تبيني الدولة بكورناهات يا مصطلح الدولة قرآن دا 6000 تشتكي وياتن مصطلح الدولة بكورنينا دو جايات يا بكورينان ايك تلك الايام نداولها بين الناس فيري دا شرط شد بدنا برا قومك وقومك دا جارة ودي سر كبت جارة ودي سر كبت يان
لكي لا تكون دولة بين الأغنياء وتفيد الدولة بكسرة فيري معنوي قسمة وتداول يعني مال فيد دستي طائفة كيبتني دو خرفانة بد مال بيت بيجد بعد بين بيست فقراء وابن السبيل وهمية مصطلح الدولة مصطلح كينية يعني مفهوم الديني وقرآن وتحديث هذا إيجامين كاز بيجن خطبة خد حسين دولة يبكارينا دمويه يعني خطبة بيت خدا الدولة كلمة الدولة وبكارينا دكتور يعني قرآن دا نصي دا نوع دولة نهاتية نوع خلافة نهاتية حتى خلافة بحوجي استخدام پیغمبری صلى الله عليه وسلم نقول يا فلان كاس خليفة منها يعني أو مصطلح خليفة كنت شكرا بس مهم يعني كيانة يهي إدارة مجتمع كتكتن أو مجتمع هنين مجتمع أما موضعك خليفة من قريش يعني سولة باري في قوفيدا يعني إلا خليفة أن أو ربرا لازمش قريش شابتن بوشيش قريش شابتن بوش آخر صراع النافبرة أصلا صراع النافبرة خوارج وعلي دا إكش أسبابته أذبو يعني شرطنين كو خليفة إلى قريش شابتن بوشي أذهات يفرس كنسر العالم أولا قرآن دا وتحديث دا كو أذا مصدر سريكية تشريعنا قرآن دال فيري وكي أويات وقتي جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا بتشتنجي أخيرا ويات إن أكرمكم عند الله يتقاكم إذا بالعكس قريشيا إيكامين ميلاد بوينا بضد پیغمبر صلى الله عليه وسلم راستيا بس بشتي هنجي وقت حتى شعجات لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد نصبوا الجهل النسيب أبو لهب يعني للعلم أبو لهب كو جوهر قريش يومية بس مفهوم داد فيري دا بشتي كو پیغمبر وفات كري صلاة سربن جزيرة عربية أفافت مروف زورة هندا جا عرف وعادات السويت يتوان ملات راد بورد شكو عرف وعادات أفت ملات جندا جارات تحكمت قوانين تشي بيجي نظام هوي ملات جداد كد قريش ملات يبو كعبالي بنافدا بويا المكة هدا قريش ملات يبون يتمرد بوينا يزيري بوينا وقريش شوان ابون اطراف دوي منطقه خرق والجزيره العربيه محتاج بونه تشون حج الويري خود جاهليات جيدا و اسلامات جيدا تشي بيجي اصنام توان اخر ناف قريش تودنا باراستن قريش جبرند مكانك متميز ابويش اقوام دي او یک وقتی کو پیغمبر وفات کردی انصار دیا کو دست حالات دستوان دابد کو خلیفه دستوان دابد عمری بصراحت گوته موضوع نه من اوت ام نوفا داد جین هکر موضوع من ام دیمون ام دی نفا بس گو جزیره عربی ولا ابوانا کد دی بو قرار برند فقها پشتینگه تاتین و مذاهب فقهی ایکشوان شروط و کی امام شافعی دی بجد وید خلیفهش قریش شابد بجن هندك بجن اك سبب السلاكيه كو دولة عثماني مذهبي خو جهورتيا كريا حنفيه للعلم يعني بس تشكو ابو حنيفه بجد نخي شرطنا خليفاش قريش بد ابن خلدون تفيري تفسير تكد بدنا ما فضوع وقت بجد اين من في قريش من قريش معنوي او كو جنس قريش اون اف قومنا قريش بيز قويه بتحل ملتك بقوات اون عشيرته بقوات اون ابي خلق خوب ضد يعني قريش بيبدا مرادفك بقوته يعني او خنا قبيله بلد چونكو هكر قوات نبويا يعني في حالتي دا نفس وقت دا بقوات جيكا هكر قوات نبو تحسب كيف قوه تو يكيد كسلطان عردك يعني بس جاكي الجندكي دا الجندكي تو يكيد انا مختار كسب خونه دته عندك هبش قوي تراوي دي سرك يصددش جنابتك يعني ناحيه لغويه كلمة قوة يعني أو اصطلاحية دايهات مع موضوع لغاتي دا ابن خلدون يعني أو ابن خلدون تي دبزانت بجد عصبية تشكو علم اجتماعي دا تبيني دي بيش تاتا جندو أو يدير رابطة العصبية يوبون فاجري دا ده هوري جندي أخوي كده وجد تبيع قومية جدا أف رابطات دا هاي الفيري دا جبال هندي أفا وقت السيرفي مفهومي تشي بيجي او مفهوم عصبيه انا جهيك باشي بكاريناي بيجن فيري قويه هكا قريش نبا كاسي بيت گوي خونه دا عرب ان گوي خونه دا بسرمانه تو فتره دا اذا دا جيك بدا پیش بدا او وحدوانه بيوند وانش بر هندي وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون مر هندك تمرد کرد قلت وكي مسيلمة الكذاب وغيره وقال قبائل هذان ونزاج تمرد كيرو خونه داب كسي نداب مدين دكتور هذا زد مصر همان حديثة أماجة بيكري ودي بسيارة كادي شوية إن مداري لا فضل بين عربين وعجم إلا بالتقوى واشا ملتك يعني وقت بيجين
وكو كرد آن وكو فارس آن وكو ترك آن وكو هر ملتا كي نتوقع دي غير عرب هكا نفيج عربي هكا كتابة بيروز بو عربي هكا دعايتي بونا عربي هكا ثقافتي بو عربي هكا يعني أفكاسي هنا اوتوماتيكيا هدي دي هيدا تعريب كده يعني من بحثي ولين كان فضل لدف رب العالمين او موضوع كده بس فرق نظبرافي وفيدانينا يعني بس وقتی تو به کسکی آن ملتکی آن مجتمعکی همی تشتوی که عربی اتوماتیکیا نخوش بیت عرب نمونه قدش دي سري نمبري تو برس بدي يعني هر عرض غزوات اسلاماتيه گهشتینه سردم خدا هیچ آثاره که دیانت وانا ثقافت وانا حضارت وانا نهلایا او مثلا زرادشتی بن مترایی بن ازدی بن هر حتى مسيحي بن أبا نهلان وهاتن الجهوانا مزقف دانان حجرة دانان نظام مش دانان الفيري أبا نبو سدامك وقالك من التهواء قالك ناش كرتنا قالك مثلا دي كنت نف بوتقا يا عربي ده بين حلان ده بله اندو بسیار بون یا یکی اوه کتبیجی سپاندنا زمان آینی طبعا نه بس آین اسلامی ابرو که حتی آین مسیحیت آین جویت آین تفگیر آن جهانگیر آن اممی گشتی هر ایک زمان خوی هی اف زمان آین وکی بیجن بهاتی اف آین بهاتی زمانه که یعنی بوچی زمان عربی گلک بیجن اوه نفضل ابو عربا خوب خو عرب خرابترین ملت بون زمان وان هات دا او يعني بترتب جهن وشلاي ديجي بتن زمان عربي يعني بلسان عربي مبين يعني بتر فصاحات بلاغات بيف دربرين وكي قلتي رون كرين بتر في زماني تذكرني بتن ابريكا خلكك يود بيش تنام ود بيش حتى خلكك دربي تشارشوفي عرب واسلام جواد بيش نبه مجال فيري فرق سيدا زكي تو زمان آيني زمانك يجرتي بتن وكي سيدا كرم كريكو اسلام جي امته يعني زمان امته آيني بتن زمان تو زمانی صفینی چونکی برین کما آیات گویی و نصا یا قرآنه و من آیاتی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم چه خود تعالی دوشتن آیات و نشانت قدرت و مزناتیابی جوازی و جدایی زمانانه و هبونا فر زمانانه ابروکه بشتد نه تو زمان خناخ وی قصه نکی نخیر او 1400 ساله ام بسرمان از تو افریقای کردیت آخوین خواه که و چه بدم کسی که دیندار جیبم یعنی دین من بالعکس ول میکری اشانازی بزمان خوبم نتای خوبم پبونا خوبم تایبت مدی سال خاطر یه ببینم بجالوری از برای خوب بجم بس قصدك كده يعني مثلا ازوتو شويه ترسين وخلك جديجي كي هي مثلا زنقت ازوتو ما ترسين بس خلك جديد هي ترسيتن يكون نخان دفابيتن ديشتن رجع قيامه رب العالمين دي محاسبه بزمان عربي كده باش افيت نف مش كم عيده هات يشون هزرت خلد بلا فزرت يعني هزرت خلد رب العالمين او چه کری مروان او چه کری همی زمانانه رب العالمین کسی نگوت یتب بخو لاوا دعا إلا تب عربية يتب كردي بيجي خدي تعالى حاشتين واجهات عن برسواتنا عادة بس الفيري نشانة يجبونا آيني إسلامي اف چند تشتنك مثلا زمان نويجيا يبانجيا حتى خطبه امريكا خطيبه ما مرشنينه عندك مرجع خطبه عربي بس بارابتري امريكا خطيبه ما ين امشگاريت آينيت كن رجع خطبه دا يب كرديت كنه مجال ويري قصد اوه يعني اسلام نهات يا زمان خلقه شناف ببتن اسلام چكي ندين عربا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بس همي ديانات دي ما قلت يهوديات جدا مسيحيات جدا ديانات اك زمان هي زمان ديني فرق زمانتين تواتي بس اسلام تشجيعت كده انتو زمان حتى صلاح الدين يعني ناف عربا داجي مازن ببو وكردستان نبو بس بيجن وقت الجال مرو بتخو كسو کار و کردابا کردیت آخر شانازی کردات خود معنا کسان پلیگ بود دیرو که اسلام دا سردم خدا جلویری بالعکس وقتی ما گویی از دجار قدی زبر ما ویری و چونکی گله خلطت گهن هندک اب ناو نتوا امید حلاندین ناسنامه کسا یا نتواتی آشنا بری زمانت ما تعریب کرین یاش ما اسلام یا کری بلا صدام ناو انفال عفو بس در فت باش لبرای خوای کی سیدا دکتر جمعی دام چی داد پروری هبت نبا بلا ناو اسلامی بتن بس اسلام شوی بری او کسا که نتوا پرست بو قوم چی بو صدام آن اتاتورک دی اوانا خلال قرن کی سر زمان ما و کلتور ما و شهرستانیات ما و هبونا مینای اسلام 1400 سال رفع به کارگری اگر هندک ناو اسلام جی که به تاریخ اسلام هند سر من اینا
شلفيري خلك كيف نافي نتوا بارستي إيران دولة إسلامية أو قرب وقت سيدا إسلام دعاية كده دولة إسلامية بس شرط إسلام تمثيل عن إيران تمثيل إسلام درست بكت إسلام بس برتالك كيش دولة مثلا تاريخ يجد تمثيل دولة تمثيل إسلام درست كده دابو برای خودم کی بری بگم مگودی تاریخ اسلامی دیرو درجه گلک دولت هین داد پرور بونه بس داد پروری مسئله که رجعیه دكتور ما بس ما هو بيجن يعني او حديثة امواجه بكري لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى الفيدركي هكر يعني عندك نتوا نفض وتقى زمان عربي ده هاتنا حلاندن نتوا كي اگر زمان اگر نويجاوي روجياوي كتباوي بيروس دعايت بها همي بنا عربي ويدمي يعني تبفد نذبتن هذه روشه بيريوي دبيت عربي ورنجت نف بوتقا نتوقع بك عربي دبيت حلاندن اما بجن كرد بس بوارتم قالك نتويديل فيدا بريد هبون يتوشي في گرفتهن تا برسوا بشكي فيدا باز بجم بشي ما قلتي 1400 ساله ملت ما بسرمان ويدوان مناسك وان طقوس وان پرستانا یه زمانی که بس وکی سیدای بیرامل تشتکینا دکتوری یعنی زمان عربی فصحى نه زمان عربانه زمان قرآنیه یعنی عرب زمان عربیش چندین زارای بکاتی کو عرب هندیمت عربی ناگند عربی فصحى عربی زمان اسلامی یادی من دیگر جارگی دوباره که ما 1400 ساله امی نویجت خوب عربیت کینو امی بانگاب عربیت دین ام نبین عرب بلکه ما شانازیاب زمان خبری و زمان ما رسن و دیرینی کردی دیروک اسلام دا چند پتی بو چند رسن بو چند یه خوش بو چند یه تمام بو بس پشتی هزر نتواتی حکم المکری ترکیه و ایران و عراق و سوریه شنیکا اول مکری تعریب ما کری تدریس ما کری تدریک ما کری زمان خوی یه نتواتی سر مساپاندی پلان و برنامه و بلکه يعني بناف وهم شيء تدخل سر مسافاندين يعني ابداش دست دانا زماني يا مت خلال چرخ 20 دا دست داي ربع عابد ديروك اسلامي هميه دا شلا اسلامي بچين كي ما قلت اسلام دا هبونا زمانا ایک نشانه قدرت و اودیت رب العالمین دام پیدانا هی شانازیا به هی شانازی خوب زمان خود بیاوت اسلام دا اما اف بیچ کهنه اوکو بانگه یا نویژن اوه حمایه گرتنا امت اسلامیه همی یک زمان نویجا کده آن بانگ بکره مرچ چو کاریگری خونین سیدای زکی کتو بیجی بس چو کتو نویجا تو قرآن چی قرآن تو قرآن خونین نویجی دا قرآن وکی گویی کتاب رب العالمین اب زمانه کی هاتی هر زمانه کی هاتو بهمی جهانیه یعنی اما تو دیشی تفسیر قرآن بخوب کردی کی تدشي دعاء بخاف كردي كي تدشي خطبه بخاف كردي خويني تدشي وانا وبانجوازي بكردي كي خونا قلت الا فهمت تهم ميت ما متعلق بديني الا عربي بتنبه بس داية يعني دب كرتي شو كي وقت الدكتور يجي ما قالك جبريل ما قلت ناس رنجة يعني قالك تعويل دب وين بس ما بفيدنا بيت عربة بدرجة ديروكي يعني اسلام يا كريا بيناس اخويا نتهوي يعني العروبة والإسلام والعروبة يعني أفايد بولا شو ناصا يا عربة بشبكة قشتي وتأثير جيكا سر نتودي كلي وقالك نتودي تهدنا حرام عم كرتي ثمان بس كيفن دو تشاندين نتودي بده بري هبون إسلام نماينة يعني شين وارد وجه نماينة دزفرنا بس سيد زكي تقولي مثلا نص جداية بس خب براكتيك وواقع جي سردمي إسلام درستاه هاد بتطبيق كرني المسلمون سواسية كأسنان المشط بصرمان هم يجي ما كيدن كيد شيء جارك قدی بجن فرق نابرا چو رگز و نتوادانینه اسلامی هاتی رزیل تایبت مندی مروف بگیرتن الهست مروفی بگیرتن کرامت مروفی بگیرتن و جل ویری یعنی سردم ایکی اسلامی دا کو باشترین سردم و سردم پیغمبری بو بلال الحبشي هبو صهيب الرومي هبو سلمان الفارسي هبو جابان الكردي هبو و هفه ناصنافتوان انجي توی سردمیش دا ناصناف هبون وکی سیدا اشارت پیدا یعنی داناتی سلمان فارسی پترش وکی گویی خرابیا ابو لهب یعنی کدی یعنی الویره جوازی نتواتی هزار نتواتی نبود یعنی چشلای نی وابد چشلای ناسناوی وابد چشلای یعنی رنگ و شکل و شیوا وابد نبود اسلام دا اسلام دا حتی پراکتیکش دا یا درست بس اما میگویی اما دمنی ناو نتوا بخو کربتا آلا و ریک اسلام کاری نابتن بوش ناو برنا نبتوا دی بو گاشتن دا آرمان جنتاوی او خلاتیه که وانا کری آین جبری او چو سیجت اسلامی نین دکتور ابدی وکو آماجک بو اخفتنا دکتور حکیم
يعني اخفتنا كبربلا في هاي نف جواكت عربي داش كفن جدايا هاي وقالك تاكيد ساوير كان كو حتى احتمال عندك مفسره قران يجيك اف اخفتنا يا بربا يا بلاف كري وترجم السر بونمونا دبجن كرد نفشي اجنه وشيطان اهانه كم مازنا بون تبقى وكي كرد كلنا كي يعني كو مفسرك يعني خلقك ناف الديني افانتشت هني بلاف كتبه يعني أبا شرك النتوي حتى سر هستي برانبر كردا عن برابر نتوي دي هات يكرن وبهر شي وزكي بيتن كواتا نتوي دي هرچند بگی سیده آماجه بگیری احتمالا مانا خویا پارسی زمان خویا پارستی بس حولا هندیجی که هات یدان کت نفوی با تقاعد بین حلاندن اوه ایک دو بوچی اسلام که بجين يا كرديجي حتى نو كان ابويا اسلام نوكو دق بلام هر كرداجي وكو فارسا وكو تركا وكو عربا وكو افغانا وكو قالك دي يعني اسلام بو برجوان دي خوب كارنا اينا بو برجوان دي خود نتاوي ما بستم دست به که تو بیچه که سر مفهوم عربي وقتی قرآن دی بجد إنا أنزلناه قرآنا عربيا صادق الرفاعي بجد عربيا يعني عربي أن قرآن دهود بلسان عربي أن قرآنا عربيا بينما فهم وتداوى قواعد اللغة العربية عربية معنوية الفصاحة الوضوح الدقة بس زمان عربية يعني معنى عربية يعني هو الفريد يعني درست بس زمان عربية يعني فقاوي دي بيجن زمانه که او عربيات قرآن بزمان اسلام يعني زمان عربية يعني هو صاجي يعني بس مجتمعك هبو في زمان اخر بلا درست زمان بس يعني المهم يعني هو صاجي اويدتين يعني تشي بيجي نفخر ابو عربه هو صاد بتكلم او نقطه كدي يادي او تاجي قلت كوابات بيجن مروج الذهب دو مسعودي افسع باليتاتي كرنكو نفشي كردا يعني كو جننو طبعا ابي خريطاتي وقت تشد بس بنياتك وبلاطك ملتك شو هاتي في وقت في دفري دا تشد بس چون دكتين ده كردا غير فارسا و يوم تركا و يوم عربا و يوم نويدا طبعا از خود دانم اصلا چه اساس بونینه يعني هم همي زانين چونكو جنو شرك نتويه هات يكرم يعني چه علاقه جنو انسان بيجبنينه شنو حتى شنو برا جنو انسان قومك جت شي بدكو كرد بنجي اخر اذا الله وك بوش نافضرنا وين تهشي او معنوي وكان ما كلف قولهات ويا اذا قوله تفسير دا چه بتاد يا كتب تاريخ الاسلامي دهات بد وهاگر في چوب بتات موسوعات عالمي دا مثلا دي بيجين اكيد مدرسه خود شده هي دانم يعني ايش و نقاط وكتا قلت نفسي وانا جنة وكان ما ناخذ دونت في دافرنا وكان ما في دافرنا وانا يا افعردنا وانا طبعا ايش مقاومات قومي الدولات شيبوني عرده وقت عرض نكره يوانا اذا افتنا لو بنا ولاج اذا اف وكان ما ميفون في عردي ناخذ دونت عردينا هذا ما ترسيت فيريدو هاي نقطه كدي او تاكوتي كو اسلامك كردين هذا بيجو ترك او اسلام تركيا هي او اسلام اول ايران هي ما بس ماشي بالضبط يعني شكو اسلام ايران يا قلت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعني اسلام يا فصل كده دف ايرانه نه ايران فصل كده الاسلاماتيه بقول او اسلام تركيا هي نوكي ويا اول سعوديه هي ويا السعوديه جي نوكي ويا يا مصر يعني اذا چونكو اوا الاحكام تبي خو مسألة فقهي وقت تو شريعتي كان مصدر جيبو سلطة سياسي أو وقت كي قرافي وقالك همي يعني فقهاء كابنوني دي بجنتا الأحكام تتغير بتبدل زمان ومكان دولة فيريتا هاي چونكو هاگر تو شي بيجي اسلاماتي منبع سلكي المصري هاد بخوره چه دو پرنگه که دی احکام هاد بانه نوكي جزيرة عربي وهاگر تركيا بان كردستان با اذن فيريدا ميمشي بيجي بريد وقت الشافعي خودش راضي باش بغداد شوية مصري بجن قول القديم وقول الجديد همي قلت ندخل بورا بدل قهرت بجن چند 13 14 مثلا بي او مالية قديم ده موضوع فريدا قصدام چيه يعني وقتی که کرداجی وکی تایبت شی بيجي دوله ایوبیه تو شی بيجي دوله امپراتوریه که کردی بوی اگر بردوامی دا بایه و پشتی صلاح الدین ایوبی
پاراست باید چون که پشتی وی بنامالای دا پیچ کری اگر کرداجی اف اویدیا کردی آن سلطه سیاسی دولت کردی ها باید تو شی بجی دا اسلامیه که کردی در کرد دنیا کردستانی دوره دا چه بد اسلامت یک معتدل و یا راست حقیقت با شهمیه دا چون دا اسلامیه که مجرد بدنا مصلحتی و که عرب و ترک و فرس پارتی صلاح الدين ايوبي قالك شي صراحه يقولون اني قوش درست نه ام نقين استوي صلاح الدين ايوبي ما يتبشتي يتبشتي يعني او مسألة تاريخية ما بس طبعا أوى يعني نكت تركيا بلا خدي إسلام قدر كدي تركيا إسلام غولاني يعني أفاكر يلسر بنماية سعيد نورسي بجن تفسير هذا سعيد نورسي إسلام كجريدة بجواك تركيا ويا بربراف دي جيبيتن نبس هب تركيا ده بلكو بجن سر شقت بين هاد نهر ما كردستان ويشون دولة العربية ويشون جرق عبدي إسلام كطيبة الورد دركت يعني بوشي نوكا ما اسلامك كردي في كن عندك مفسرة كرد نقدر كفن لا له اعتماد كمثلا ابن تيميه ابن حنبل ابن الشافعي وانا يعني اسلام بوشي احزاب ميت كردي احزاب ميت اسلاميه كردي اسلام سياسي پنگاف برای فکر اینا هاویدینه کو اسلام کردی شیدا نو برای کردستان و ترکیه نگه ترکیه کو پیشمای تو چی بیچ خلافه عثمانی بوده او خلافه عثمانی و 300 سال حکم تو چی بیچ اگر وقتی بیچ سلطان سبع قارات و چند اقالیم و نزاد چه دوره دو دانجی دوره حتی اسطول عثمانی در جا شد بحر ابیام کنایس واتیکا ویدی ناقص لندن يعني هيبة واحتراما بو يسطولي تو كردا راس بيني مقارنة كي يعني بيتشاكي دي ظلم تدابت بس امشين بيجين هكا كرد ببانا كيانا كي سياسي ودولت دا هبويا امداني دا اسلامك معتدل يا كردي وچدبت يا راستقينتر بايش يا تركي وعربي چكو دا يا مجرد بش اطماع چكو همي ملاتي دي اطماع حردية دا این كردات دا اسلامي كي چد كتن اوه من او مرجعية او مرجعيه بد مرجعيه كو سياسي مرجعيه كو هكا بيجن آيني دويردا و او فقهاء و ام و تشوفيكو بمصر مثلا ازهر هاي مجمع فقهيه هاي تشي بيجي مجلس حكاماء و نزاد تشوفيكو بيد دو مزرينن او تشتي بوانا كو تراثي دا و تشريع دا و قوانين دا و همي سياسات دا جد جرنتين تصنيف كن بو مصالحات خويت قومية بلند يعني دويردا ام حتى فيكو او مرجعيه سياسي حتى رنگه که کردستان یا هایده دا بس او مرجعیات دینی چون که حتی بگاه دینی ام نشین بیشین هگر کرداجی ایکی وکی بیشین گلب دلی گلک آنا بشی بس ایکی وکی محمد مدرسی یعنی که مفتی عراق بره مذهبه که کردی چکر باید یا ظالمیان هنده که دی او مذهب فقهی کردی باید تو شی بیجی او کردا تبنی کرد با گل مذهب می سیاسی که سلطه سیاسی دا بجین امشین دا بجین قراءه کردی دینه باوان تشتا قرار دکتر از بیش مدد دماغی بسیارش تکم یش به وقت برف دماغی که چیتن هکر چند کردی بیتن یعنی خو گریدان آینی و تو و کسی که کرد جاری ودرش بیرو بارد خود آینی تو و کسی که کرد یعنی دیت ناتا خو گریدان آینی و بود دز و اینانا مافن نتواتی بو کردا اولو که چند یعنی یال باره دشید ریکا آینی مفت خود نتای کار اینی دز و اینی آنده چاوشی آینی که آلاوک بود دز و اینانا مفت خود نتای جاره آینی هاتی بو خدمت مرواتیه هر جوری خدمت که بد خدمت ها دست اینانا بمرواتی امجی مروین هر شوی ام وک متوی کرد مروین هر شوی کی خدمت ترکا کر وقت نتوا خدمت عرب کر وقت خدمت فارس جاره مدوید خدمت میج کرد جاره بگای بونمونه دموکراتیت هایی ملتک زان خوب کار بینن ملتک نظام دموکراتیت کار بینن شاش کارتینت خلق کارتینت شینا دست کفت و باشیا نهامتی اب سر خود این تا و هر تشتکی دی يعني قالت السجن منا ناس قصد الفيري أبيات يعني تو نشد ديني توان باركي دين بربسته أصلا يعني ريكا أكيد ما كرداش ديني خلات بكاريناي هم درستاني ما خواندنا خواهد كتابي قاوه قوتي اسلام كردي يعني نوع دي اسلام دين ثابته بس تو خواندنا خواهد طيبه ديف بارو دوخت خول ديف كيشا خول ديف دوزا خول ديف ديني بكاريني يعني خود عيب تداني نه تو جيان خوب بريكا ديني خوش بكي تو اصلاح دنیا خوب کی پرکادینی تو دین یعنی چه دین کمک پرنسیپ و مبادئ و قیمان
تو يعني الفيري خدان حش ولات خوب كي اسلام ولتت كتن تفالدتن هاندتن حب الاوطان من الايمان يعني حتى دومايك يعني مساكين پیغمبر صلی الله علیه و چند حش مکه که چند حش چای احد که چند اجی وکی ویل حش چای متینا کی مو ده حش دهو کی مو ده حش ولات خو کی مو چند تو اندر عشيرتك الاقربين يعني حتى دومايك اجدم چاکی و باشی نافولات خدا نافچاکی خدا حتى دومايك ام تشين سيدا زكي قصدا است مرام جناب تگشتم گویم چاشین افریقا بو دست به اینان آرمانجت خواهد نتواتی بو دولت بونه بو پیش کفتن دیشین مفاش اسلامی بین وکی ملت اندی کیتن بشین ماسترین دردو ایش و جان ما کردا نلیک ایکیا و دبرکیا و شیخ و تفریقه افریقا که همشین آینه اسلام پیروزه ام دیو بچین ام فرمانت خدایی کار بینین و تعاون علی البر و التقوى يعني ولا تنازعوا حتى دوم هيك يعني هند فرمانتين بيتن ام بال بشتاي كودبكين ام ايجرتي بين ام برايت هاف بين ام دجاتي كودناكين ام دزيا ولات خوناكين ام دلباك بين ام ترازغو بين ام بيجير بين ام حتى دوم هيك همي برانسيب اينين يعني هر جواكي وان برانسيب همي كار بينتن ما خدمات خوناكتن خدمت دوزا خوناكتن خدمت خلقي خوناكتن خدمت اواكرنا ولات و شارستانيات خوناكتن يعني الدين يهاتي بو اواكرنا دنیا مروی بری حساب آخرته او لفظ رب العالمین دینی هاتی و استعمرکم فيها دات عردی آواب کی بجا چه دست جوله که دست صلاة و کی بودی آینه تواتیب خدانی بس هفان پرانسیپت آینیت ناو دابن ده پتر خدمت آتا کتن ده پتر تا هاندتن تا پالدتن تا پیش حتی طلای زانستی ده زانست تا کره که بو سرکفتنه و شارستانیت یعنی آینه اسلامی چند انسان هاندایا پالدایا چند تکستانه دیت قرآن پیروسیت حدیث پیغمبری گوال مرو بسمال که هم مرو بخوینتن و یه زانابتن و یه معرفت و شارزابتن دنیای دا و تفکیری بکتابی بکت خواه خراب و همین چیزی باشه آینه بس ام خوب کار ناینین ام پرکی درست کار ناینین بس دومایک تبینی اول ویری بشم یعنی چه دومایک آخنامه بتن لا اصلا بینم يعني ام كرد دو شاش قوميات جد جهن ديني جد يعني ياش ما يه قومي بت ودجي ديني بت يه دين دار بت ودجي قوميات بت يعني قصد الفيري يتين افريكا ناف ملاتنا دا تطرفها قومي هندك يا هي تطرفها ديني جي برانبري هندك يا هي بالعكس داف من دينه ونتوا تمام كريت اكن هر دو بيج و خدمت امرواتي كن دنتوا تمثيل جسته وماديات كتن دين تمثيل روحانيات واخلاقيات كتن ام بي بيادي لانغو لوازا كي طايره كي بچنگه كي فراشن دكتور خود زفر ما دست بكي ما هجمار كازورا احزاب الاسلام السياسي في قبيت هين رنگ برف ويري چنكو تكتلا كي درست بكن او تكتلا هاني اصلا نظام دچ نافل دانن وكل دنگو باسط هنا برف كلهم انا بيت النافع ما جيب بكين يعني بريكا احزاب الاسلامي حتى انه كخدمتنا تواتيهات يكرن يانا ابديتناتا يعني وحزابتنا دشن اسلامي كان الاوك بودز و اینانا ارمانجن نتواتي يان هر دمين الجير باندورا یا نتوات یا عربي وكي بيشي چندين سالا كو اخوانا ريك ندبونمونه او اسلاميت كردستان ده حتى تشكي دجي رجيم صدامي خوب هجن كو رجيم صدامي نه رجيم كو اسلامي مثل بيجم هر پارتکات کردستان ده کار بکد يعني خمخوريا دوزا ملت خونه بت يا قومي وطني يا نيجي او يعني اكيد تشي بيجي دموياوي يعني خندنا بوان حزب دي او تشي بيجي عشان بيجي او تشي بيجي دي بتر بو برنامج انتخابي وسياسي بتنا دونم كمتي طارك استراتيجي دا بو مسألة قومي يعني اسوس ساعت كما وين نقطه يدوي مدفد بيجمته خلل ماجيكاش كرداجيكا هكا معقوله ام بسياركش خوب كين بتر شيز دولات نوف عالم اسلامي دهبن كو اسلامت اوه دولت اسلامی ند بجنه آن خلقی بسرمانه بتر شیز دولت آن شیز دولت بتر هبن معقوله يعني کرد بو چی ناف دانینه يعني اگه اسلامتی بزاده دولت ها چه کرنه باید بو چی شیز چی بوینه بو چی دی بزاده مشکل ما یال گل بسرمانه نل گل اسلامتیه فرق الفری دا چونکو شانسی کرده جغرافیا کرده واتی دا یا المنطقه که هم یا طمعیات دا هی چونکو مرکز شرق الاوسط و فری دا ایدن اد بجمده مشکلا کرده گل بسرمانه نل گل هگر بجن اسلامتی و نصوص بینن هجا خوشتوی سپاس کو هین بینرت مبون هر وصاف ناوی خوب ناوی هوا سپاس بو برزان دكتور جمعه عباس بندي دكتوراه بياوي فقه براورده زور سپاس دكتور سپاس بو دكتور حكيم عبد الرحمن بابيري دكتوراه دوباره فلسفه ديرو كده زور سپاس بو بدري دكتور حتى ديدارك بدي ببين ان شاء الله بختبر